Jingïakob jong ke Jingïakob basketball hapdeng ki kenhon na ki jela beper kari India kabelatip kum ke 73rd Senior National Basketball Championship arjar arpulai kabenlong shita yau lenter kabala pelong de ke Basketball Federation of India bat ya kabala penyat de ke Punjab Basketball Association kelasdang naduk kelai terik benai nok pra arhajar arpulai bat kan kut haduk ke shpau terik mentahiu benai nok pra arhajar arpulai. Hakini ke Synsdang jong kini ke Jingïakob ke kenhon ki kenthei na kini ke jela Meghalaya ha ke Jingïakun ke beningkong ke lala ban Pynrem no ke jela Assam da san pulai la arpusan basket. Nekilai pau teli ki kenhon jong ki kenthei ke Meghalaya ke don ha ke group F bat ke kenhon jong ki kenthei na kini ke jela menta kan hak banyakun sabat ke kenhon jong ke jela Goa, Jharkhand bat Telangana.